Bueno, pois xa regresamos despois xa da publicidade. Darlle as gracias aos nosos colaboradores que estuveron antes aquí. Fixemos un cambio de alineación, pero antes de nada darlle as gracias a Chema, a Caíña, Lorena, Iago, Érica, Mario, que hoxe non pudo estar aquí. Bueno, pois aquí hoxe cumplimos os 25 programas desta tertulia deportiva na televisión do Carballiño. Nunca pensábamos chegar tan longe cando empezamos esta aventura, pero bueno, aquí estamos, esperemos que os guste e seguiremos na próxima tempada, pero xa falaremos despois ao final do programa. Penso que temos unha novedade nova, aquí un rapaz novo, que vamos meter algo de sabia nova, que saben algo que aquí xa somos moitos vellos. Boas tardes, Miguel, que? Bueno, aquí andamos, me va a defender un poquito el Barça y al Salamonde, por supuesto. ¿Ao Barça ou ao Salamonde? A los dos. Aos dous, pero do Salamonde garda bo recuerdo. Non, aí sí que había un entrenador que sí que che facía a vida imposible. De los compañeros y del entrenador no. Pero quen era ese entrenador? Sabes quen era? Non, naquela época non sabe quen era, non? Non. Bueno, boas tardes, Julio Guerra. Boas tardes. O entrenador conozco era bastante exigente. Claro, entonces, pues, cando un entrenador é exigente, os xogadores non queren a traballar, entón pasa o que pasa, pero non pasa nada. Ademais, o que pasa no vestuario queda no vestuario, non? Roberto, espera que te presente. Bueno, Roberto, boas tardes, Roberto. Boas tardes. O Celta ben? Home, eu creo que... Impecable. Viento en popa. Viento en popa toda vela. Xa estamos fichando e todo. Ides correndo moito, Bueno, pasito a pasito. Boas tardes, Leo. Buenas tardes. Mi enhorabuena al Audo, que es equipo de Primera Federación, y ojalá se consolide, porque ahora mismo es el primer equipo orensano. Sí, hai que decir a verdade que o equipo que vai estar de ahora será a primeira ref cos dous descensos dos dos equipos aquí da provincia. Bueno, Perdón, si los tribunales no dicen lo contrario. Está impugnado el playoff. Pois non, porque está impugnado. Por Numancia. Seguro. Non teño a primeira noticia que teño, pero... Por cuestión de orden, sí, dígame. quero decir, dixeches dous equipos galegos que van quedar en primeira red. No, os dous orensanos. Dous orensanos, creo. Se cae equivoqueime, pido perdón. Porque o Celta Fortuna vamos a pelear por subir a segunda. Eu estou falando dos orensanos. Vale. Orensanos, sí. Bueno, vamos a empezar falando do Celta, que esta temporada está en Europa, e damos a palabra a él, ou que dir, Guerra. Si, dalla, pero que non se enrolle moito, ser breve. Breve. Diche, a ver. Breve e directo, non? Sí. Bueno, pois que hai que decir. Unha temporada moi boa, xa o dixen a vez pasada que o entrenador, a Giraldez, pois non lle daba o sobresaliente, sino que lle daba un notable por as cousas que sucederon con equipos a que a priori tiñamos que ganarlle que non lle ganamos e a outros que probablemente debíamos perder e que lle ganamos con holgura, con solvencia e no seu feudo, non? Como foi o Atlético de Madrid e o Real Madrid. Pois xa estamos pensando na tempada que ven, pois xa estamos facendo fichaje, xa fixemos o fichaje de Aleix Febas, que ven procedente do Elche, un xogador... Que é o segundo do Elche, non fichara antes o Celta? Sí, xa fixáramos un lateral. Agora fixamos un xogador mediocampista, polivalente, demais, con bo toque de balón, que ficha hasta o 2029. Dixeche que fora breve, Julio. No, bueno, Sí, a ver, pero oye. bueno, a ver, estás explicando, é xoven o xogador ese. Xoven. Sí. O sea, na súa línea, sub-23. Non, sub-23 non, é un pouco máis bella. En realidad, a edad non sei que edad ten. Se a ficha, sei canto mide tal, a edade non a sei, porque, oye, non me pasaron toda a información, non? Ainda o presentaron fai unhas horas. Miguel, a ver, hoxe como é o primeiro día... Yo no estoy de acuerdo con Roberto. No estás de acuerdo a mí con Roberto. explícame por qué Giraldez no ha hecho una temporada sobresaliente y se ha metido el Celta en Europa. A ver, non é sobresaliente, meteuno en Europa outra vez, porque eu non podo entender os partidos que perdemos contra o Oviedo, contra o Alavés, cando íbamos ganando 0-3, 3-0, entonces probablemente deberíamos estar en Champions en vez de estar na Europa League. Pero vamos a ver, ese mismo razonamiento lo pueden usar el resto de equipos que quedaron por encima de Celta, porque no ganamos aquel día contra el Oviedo, contra el Alavés o contra el equipo que sea. Quiero decir, para mí a Giraldez hizo una temporada excepcional. Además, le tengo que apoyarme en dos apreciaciones muy importantes y muy lógicas que hizo Guerra durante muchísimos capítulos, que dijo, por ejemplo, que Giraldez confió muchísimo en la cantera y que mantuvo en rotación a los jugadores suplentes, tanto suplentes como titulares en el Celta, y eso es importantísimo.
No, a ver, eu dixen notable, non dixen sobresaliente porque, oye, a min de todos modos como celtista de toda a vida teño os Robert, eu meus penso que aí pode opinar a miña Leo. reticencia. Leo, opina. Teño a miña Opina un pouco, reticencia. para que cala un pouco. Leo, dalle aí. De Non me deja, non me Non te deja. deja, no, que xa No, sabes. no, no, no. A ver, estábame interpelando a mí. Tens que meter baza porque senón xa sabes o que Empezamos é. el programa con un grave problema. Es que va media hora callado. Deu medio cara. Y eso va a ser difícil de gestionar. Bueno, Vamos, está cogiendo aire, no os fijáis. sí. Pero bueno, a ver, do Celta, que opinas? Si tenemos en cuenta el presupuesto y la plantilla, creo que la temporada fue más que aceptable. Ahora, si tenemos en cuenta lo que dice Roberto, esa irregularidad, ganar fuera lo que pierdes en casa, ganar a equipos teóricamente superiores y luego perder con equipos inferiores, sí que es un poquito extraño. Incluso a nivel jugadores, Brian Zaragoza llegó como la gran estrella y se fue por la puerta de atrás. Sí. E viña como un fichaje estrella, Sí. que viña do Bayern, creo Bueno, que había era. cedido tamén. Pero, Bueno, viña, pero pero era- era un fichaje, ou non? Incluso Jude Glad tampoco rindió al nivel que se esperaba de él. En cambio, otros jugadores de los que se esperaba menos se rindieron a un gran nivel. Pero bueno, acabou ben. O Jugla acabou ben. Sí, no, pero eu creo que o Celta metelo en Europa. O ano habrá que dar un paso máis arriba e meterse en Champions, non, Robert? Bueno, eh? a ver, bueno, ahora viene el Deportivo y a va a ver, perder hay una que ver- posición. Vai, tamén A ten ver, razón. a ver, eu fai uns días foi a como se chama, a Xunta de Accionistas, polas palabras que dixo a presidenta, pois non me gustaron moito, porque dixo que xa había que vender algún xogador, que tal, entonces sempre estamos na mesma tesitura de todos os anos, que temos que andar vendendo, tirar da canteira, pero vai haber un momento que non vamos poder Pero ese é o o sea, que non van ese salir debe ser é o canteiras. fair play financiero que Entonces, hai. sí, pero é polo tema de esa financiación da televisión que pois non. Pero se o Celta recibe, creo que anda entre 60 e 70 millóns de euros por televisión, Dixo o que se recibía, Canto 18 dixo? millóns. Canto, 18? 18 millóns pola Europa League, que recibeu máis. Por Europa League. Recibeu máis que o Rayo Vallecano que chegou a final. Final. Que recibeu 17,5. 50. No, creo que son entre 60 e 70 millóns de euros, pola televisión. Eran, Porque aí vaiche no puesto que quedes, o ano que ven vas cobrar un pouco máis por os postos que quedes. Dixo 55. Bueno, hai que ver tamén os xogadores que veñen, porque o tema do fair play está baseado no tema das fichas dos xogadores, non? Entonces, hai que ver se algúns pois tirar de palancas como fan os catalás. Aí está, aí tes, é que está dicindo, mira o que che digo. No, eu discrepo, Miguel, mira o que di. discrepo totalmente con ambos os dous. Eu penso que tanto vou recordar o Deportivo e o Celta, pois, como está hoxe o nivel do fútbol, presupuestos que moven outros equipos, pois fixeron. O Deportivo acaba de ascender a primeira división, o Celta leva 2 anos en Europa, con rapaces da canteira, o que están facendo, pois, é unha locura, se te comparas con outros equipos. Y jugando bien al fútbol, las cosas son Por eso, entonces, hai que felicitar ao Celta, non hai que quedarse que xogar Champions, non. Están facendo moi ben, e detrás hai que pensar que detrás do Celta pues, quedou o Getafe a 3 puntos, creo, para poder xogar 3 Sí, e 4. sí. E dicir, mira como Sí, está. nós hasta tuvemos Entonces, que é moi importante o que está facendo o Celta, e o que fixo o Deportivo este ano, para o fútbol galego, para o mundo do fútbol, pues, sabemos que en Galicia hai un equipo que chaman Deportivo, outro que é Celta, e que o están facendo de maravilla. Eu nas finanzas non me meto porque xa non sei. aí eso Pero non ao final cae. o fútbol, Contigo que me corrijan, concordo, pido perdón, pero ao final penso que o fútbol é un pouco de negocio. Estou de acordo. A ver, xa Entonces, é un negocio. Xa fai anos que deixou de ser prácticamente un deporte é un negocio. A canteira é peso, é salir xogadores para vendelos. Nada máis. Comparto contigo o que dis da canteira non solo celeste ou de Vigo, sino unha canteira galega, porque estámoslo vendo, pois xa se falou do Deportivo, que vai ao Fabril ascender, e nós vamos ver se ascendemos a segunda división, que eso tamén vai ser outro reto económico, porque tamén hai que lle meter outros xogadores, ou van ter outro espello se esos te pos a xogadores pensar, tamén. o fútbol gallego, que tamén é unha forma de O financiación. fútbol galego está en auge, é dicir, a Unión Deportiva primeira ref. Pode o Bergantiños, o Fabril en primeira ref. Pode subir o Celta Fortuna a segunda división. A ver, o que di- Celta a ver, que o que quedou, dixo- o Celta Fortuna quedou a 2 co Europa, non foi? A 1-1. 1-1. 1-1 co Co Europa. Europa de o catalán de Cangrau. Sí, Candró, bueno, eu creo que o Cangrau. fútbol gallego que está en auge, o fútbol Está. habituado ao ascenso do Depor, eso despois xa de 8 anos que levaba
nos tocou o fondo e agora a verdade seita que a ver se vai po ano darse a volta á tortilla, Roberto. No, a No. ver, no, eu Seguro. creo que Mira, agora, no. agora sintes que estás na tua Eu salsa, non creo ten ningún a ver, deportivista por eu aquí, No, eu creo que incluso hasta si o Deportivo necesita 3 puntos, hasta creo que o mellor Que espléndido está hoxe. Eso sí, que non veñan como, oye, depende do calendario, como sexa, se é o primeiro partido en Balaídos, que non veñan como fixeron onte en Riazor, que queimaron o céspede. Eso foi o festejo, eso é festa. Tú olvídate Por de eso. favor, oye, festa. si ides vir a Vigo, Vigo é unha ciudad tranquila, limpia. Robert, tú acórdate que eu sei que non. Chema vai cumplir ca palabra. Chema vai nos levar a Coruña a ver o Celta. Eu espero que tú cumplas connosco para ir a Eu Vigo. vou levar a Vigo. Vai nos levar a Vigo, pero lévanos a Vigo, pero do partido non dixo nada. Oye, o Mar xa chegou a Vigo. Bueno, darlle enhorabona e agora vamos cambiar xa de tema, vamos falar un pouco de Flick, do entrenador de Barcelona, que leva 2 anos, 5 títulos, se mal recordo, non, Leo? Sí. 5 títulos. Pero falta o título que é a Champions. Bueno, pero volvemos ao caso de Giraldez, o traballo que está facendo Flick é impresionante, é dicir, chega a Barcelona e o primeiro que fai sería polo tema económico do club. Non había un chavo, dígase, non había un euro. Bueno, pero tuvo o valor de apostar pola xente, darlle minutos. Xo teño dito noutros programas, o equipo do Barcelona, pois, se lle acompañan as lesións e ficha unha mega estrella un pouco que tal, co rapaces da canteira, por vai haber Barcelona para rato é que vai ganar esa Champions que deseamos todos. Que vos parece ese fichaje que acaba de anunciar o inglés do Newcastle, como é, Gordo, non? Anthony Gordon. Anthony Gordo. Pero está feito? Ou... Sí, está feito. Según digo os medios de comunicación, 70 máis 10. Miguel estará máis enterado de que é ese xugador. Bueno, yo igual como vosotros, quiero decir, yo en Newcastle no acostumbro verlo, pero bueno, según las métricas, un defensor... Iso que falan, que é un bo que presiona moi ben de arriba. cara a portería dicen que no es muy bueno, pero bueno, los delanteros del Barça, hombre, si tienes una defensa adelantada, quiero decir, lo más lógico es que tengas que presionar arriba por cojones con los mediocentros y los delanteros. Entonces Gordon debe ser una pieza fundamental, evidentemente, y por eso lo pediría Flick. Sí, bueno, eso é o que din, eso é o que mellor. Ese foi descarte, perdón, de Inglaterra ou non? No, va al Mundial. Va al Mundial, Sí. Sí, no, eu lo que mirei así na E fala moito do Atlético de Madrid tamén. Bueno, aí din que mandaron unha oferta de 100 millóns, que xa é unha oferta, o Atlético de Madrid que ten unha oferta de 100 millóns de euros, eso é o que din, o medio de comunicación, din que tamén que Julián Álvarez que quere vir para o Barcelona, que non vai aceptar a oferta do Paris Saint-Germain, pero bueno, o fútbol dá moitas voltas e... Bueno, se sabedes o que vos dixo Erika cos equipos do... E estoy de acordo, non me parece jugador que para o levades Barcelona. do Atlético de Madrid para Leo Barcelona. xa leva dito varias veces que non quise non axugar para o Barcelona, non lle gusta. No, no es que no me guste, no es jugador para el Barcelona. El Barça necesita un artillero, un goleador. Luis, el argentino no es un goleador. Pero tú, metió 8 goles en Liga Leo, y 5 de penalti. Leo, Vas a pagar 100 millones os espacios por que un cree jugador- ese rapaz, Pero vamos a ver, Guerra. cuidado. Tú piensas lo que el Barça necesita. Tiene 2 alas muy fuertes. Tiene mediapuntas muy buenos, Fermín, Olmo. Nos falta un 9. Julián Álvarez no es un 9 y Gordon tampoco. Pero no Necesitamos, se acaba la temporada jugando con Araujo de 9. Pero, Leo... Vas a gastar 100 millones en un jugador que mete 8 goles en Liga, Leo, 5 de penal. o Barcelona, tú podes mirar os goles que marcou ano pasado tú aos delanteros, está o gol moi repartido. Ferran non sei canto marcou, Rafinha marcou, Yamal sí, marcou, vale, Lewandowski no marcou... tenemos- no hai un nueve. Está o gol máis repartido, non é como nun equipo... Unha pregunta máis, Leo. Ti non crees que o millor sería mellor, o sea, non salindo do Atlético de Madrid, o Sorloz, como delantero centro Para el Barça, po Barça? sin duda. Sin duda. Non sei, aquí... Porque Sorloz aporta cosas que no tenemos. Juego estático, juego aéreo, el juego de espaldas, eso no lo tenemos. Pero Nuestro Leo, nueve es ese, Ferran. E un nove, ese claro, tipo é de un nove, no, claro. pero ese tipo de dianteiro está claro que o Barcelona non o quere. No es cierto. Si, se non buscaba. No, no es cierto. Si no, ¿Cómo tú no no? acabas jugando con Araujo. Bueno, Araujo xugou en momentos puntuales. Estaba Ferran y estaba Lewandowski. Sí, pero xugou en momentos puntuales No, que estaba o pero ese partido, non iba é perdendo, Lógico. empataron, ¿Por qué? quería un ¿Por qué va Borja a la selección? Porque aporta cosas diferentes. No vas a titular, pero en un escenario concreto puede aportar. Sí, bueno. Cuando el Barça tenga que achuchar a un equipo que esté encerrado, un jugador que marque los centrales puede venir bien. Y eso Sí, no lo tenemos. Pero que delantero centro fai agora? Si tú dis que veña Sorlo, que outro delantero do centro tiría o Barcelona? Ferran. Ferran, se irías con Ferran, tú tirías a Sorlo no banquillo. Claro. Que no momento que fixera falta que entra Mira, Sorlo. Gordon, que hables de Gordon. Gordon tampoco es un goleador, lleva 6 goles en la Premier. Vamos a gastar 200 millones
Sí, no, 26 goles. 70, Pero 70. está nos dando a razón. É dicir, o Barcelona quere fichar dos xogadores que non son delanteros natos. Efectivamente. Pois quere dicir que non queren un delantero nato. Pues es un error. Va a pasar lo que pasó con Griezmann, que era un gran jugador, pero no tenía sitio en el equipo. Porque daquela estaba Messi, Pues ese ahora non tiene igual sitio. fichas a Gordon y tienes a Rafinha y a Rashford. ¿Quién va a jugar? A ver, No, Rafa non o tes, Rafa bueno, non o tes, Rafa non o tes. está cedido, De bueno, todas formas, además está... Gordon creo que juega por la izquierda. O Gordon xoga para a izquierda, pero tú se queres o que di Flick, que foi unha das cosas que se queres ganar a Copa de Europa tens que ter un equipo que nas baixas que sea máis competitivo e que non teña que notes as baixas como foi a de Rafinha, que neses momentos puntuales, Bueno, que teña Rafinha fondo de pero, armario, Pero que sustituir teña fondo de a Rafinha armario. es muy complicado, ¿eh? Que sí, pero se tú tes un sustituto, un no banquillo que che poda facer, eu non digo o de Rafinha, pero que ou algo parecido. Un Pero dianteiro como o que vamos a queres ver. tú, o que valdría sería o Haaland. Haaland porque ten un sistema xa un pouco adaptado. ¿Y quién paga? Pero vamos a ver, ¿quién paga Haaland? E segundo, cal é a diferencia entre Haaland e Sorloth? Pues, Digo de o o xogo. sistema de Digo xogo. no, o sistema non. A Sí, ver, vamos a ver. o O sistema de Barcelona, xogo do Barcelona co do o Barcelona ahora mismo non ten un xogador que xogue de cara, o sea, de espaldas o portería. marco. Como que non? A Ferran portería. Torres facía esa labor Non hai moi ben. ningún xogador. Como o que sea, non viña a recibir. e se compran o do Atlético de Madrid o Julián Álvarez. o Araña o Álvarez. Julián Álvarez. Ese tampouco, porque ese, oye, un xogador que xoga de cara ás espaldas, un dianteiro, eso é un dianteiro centro, un 9, que ten unha forza de aguantar o empuje da defensa, porque sabes que sempre che van vir a empurrar e o árbitro non nas vai pitar a favor Eu teu. volvo a repetir, esa clase de delanteiros que tendes tanto tú como Leo na cabeza, o Barcelona non lle interesa. No estoy de acuerdo con el Guerra, claro. No estoy de acuerdo contigo. estás Sí, estoy de acuerdo Claro, contigo, é que- completamente. Po fútbol que fai o Barcelona, ese delantero goleador, solo goleador. Pero entonces, a ver, Pero un equipo, Peña, non hay lle que fai- tener de todo. Hay que tener extremos, hay que tener laterales, hay que tener mediapuntas y hay que tener delanteros centros. Pois tienes que Hai que tener Sí, porque arriesgar non e todos tirar os par- na eu canteira, buscar. estou de acordo con Leo, porque non todos os planteamientos contra todos os equipos son Pero iguales. eso no quiere Entonces, decir que tu delantero titular deba ser de ese perfil. Por ejemplo, ¿quién va a jugar de titular en la selección española? ¿Oyarzábal o Borja Iglesias? Oyarzabal. Oyarzábal, pero Y Oyarzábal xoga, pero se parece Oyarzábal más xoga a de Julián cara, o a Sorloth. pero Oyarzábal tamén xoga de espaldas a portería moi Y ben, Sorloth juega de que é un espaldas a la tipo, portería. No, é un tipo, juega Julián, viene a recibir atrás y encima defiende. Sorloth que defiende. pero ¿Cuánto son van a robar diferentes. Sorloth Hubo por partido? partidos no Atlético de Madrid que entrou de primeiro o Sorloth e marcou un hat-trick. O marcou un gol. E hubo nese impas de partidos o Araña o Julio Álvarez non se lleveu no campo. Yo creo que hay que poner en una balanza. Calidad, precio. Yo no pago 100 millones por un delantero que mete 8 goles. No vale ese dinero. Pero é que ao mellor E fai cinco outro de penalti. traballo que tú non ves. Pero a presión Hoy que lo que vale es el gol. A presión, Y Julián Álvarez no mete un gol en una Pero persona. da maneira que xoga o Barcelona non lle fai falta un dianteiro le dianteiro hace centro, non lle fai falta. Acuérdate, é o que lle dixen, eu cuando antes. teníamos a Larson, que salía desde el banquillo y hacía su función, 20 minutos, 25 minutos, balones al área. Hace falta un jugador así. Hai Barça no lo esquemas e tiene. esquemas, Leos. O esquema do Barcelona non necesita un xogador como o Sorlo que a ti che gusta, non necesita Yo un tío creo que sí, pero en el banquillo. Sí, Xa, bueno, pero entonces, penso ¿para xa qué fichaste- utilizou o Araujo. Entonces, para que fichaste a Lewandowski? pero Coño, porque daquela estaba o Barcelona como estaba, era levantar un pouco a paletilla aos socios e quen fora... daquela o Barcelona viña dunha época A moi ver, de yo vi, a sequía. ver, creo que aquí le hemos criticado o Cholo, nos, como entrenador, a Julián Álvarez meteu no banquillo varias veces, O sea, porque, o non lle Atlético- veía, porque non lle pero o veía, Atlético de Madrid, cambiaba o Robert, esquema, Robert, o sea, a forma de Roberto, xogar. O sistema do Atlético de Madrid é totalmente moi diferente ao que xoga o Barcelona, moi Bueno, totalmente. é diferente Que de ten acordo moita ao plantilla, que ten marcador gran ou equipo. de acordo No, ao o Bayern, fútbol o sea, que fai o eu- Atlético de Madrid, o Julián Álvarez non é un fútbol que lle va a Julián mejorar. Álvarez era un prototipo, corrigidme, vamos a morar a cabeza, pero penso que era máis ou menos das mesmas características que a David Villa. No, 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 No. Julián Álvarez es un tipo Horizon. Media ¿Tipo? punta, ¿Qué? Griezmann. No, Media punta, no, juega el bien con Atlético la de Madrid pelota, jugaba buena con visión de Villa. juego, Villa buen mucho disparo. como el Julián Sí, Álvarez. yo creo que es más Villa que Griezmann. Sí, yo. Sí, Julián No, Álvarez. eu creo Villa que era un rematador. Sabes que perfil ten Julián Álvarez que deste xogador que argentino que xogou no Barça, o pequeno? A Saviola. ¿Qué va? Saviola. No, ¿qué va? Javier Saviola. Acordouche ahora Saviola. No, por Dios. Sí, oye, de Gaspar. Para mí Julián es un media punta. A forma de xogar. Daquela pagar ao Barcelona por Saviola 5.000 millóns de Pero pesetas. eu estou En pesetas, ainda, mira que tempo te Eu fuche. estou Que acabara no Madrid. Real Madrid.
Pobre Real Madrid, nos levantou a cabeza este ano e que aquilo fichaje ainda menos. Bueno, bueno, eu creo que é o momento de falar un pouco da Champions, de falar de Luis Enrique, que aquí en España na selección, cando perdera aquela tanda de penaltis que fora contra Marruecos, non? Diran, ya está no carné de identidade a Luis Enrique, bueno, a Luis Enrique tamén é cabezón, a veces hai que dicir a verdade que cousas que fixo na selección como aquela levaba centrales e puxo a Rodri, ao mellor medio centro que temos no mundo, e puxo a xogar de central. E Asensio de 9. E Asensio de 9. Oye, parte, hai que decirlo que parte de ganar esa Champions tamén aprendeu no Celta, que foi a ver, puxo un andamio ali na Madroa, eu vi cando puxo un andamio da Madroa. Tú fuches cando estaba... O sea, que algo de esa Champions temos aí un peñeciño aí. Ten algo aí, Miguel, ten aí algo. Pero Oye, fijaros, foi entrenador, a min alegreime porque foi entrenador do Celta. bueno, pero fijaros lo que es la historia. A Luis Enrique lo echa de la selección una tanda de penaltis. Y con el PSG lleva 5 seguidas ganadas en Champions. É que os penaltis... A veces la línea que separa el fracaso del éxito es muy finita. Luis Enrique matou no, a ver, A cabezonería na selección. no, a Sí. súa maneira a súa expresión de atacar, atacabil máis a prensa que a prensa ele. Entonces iso matou un pouco, é dicir, a mínima que teña un error, a prensa vai ir por ir. Sí, pero en Francia é o rei, En Francia é o rei, por qué? Porque están No Paris acompañando os Saint-Germain. resultados. Pero o día que lle deixen de acompañar un pouco os resultados, Yo creo que Eu creo que non, Pero, porque a ver, como a Guardiola, eh, vai ser unha cousa como a Guardiola no Manchester City. Eu, Vai ser cando eu eso de que a prensa che mata, Sí. non. A ver, bueno, eso A mismo, Luis Enrique lo echó la prensa de la selección. eso mismo pasoulle o finado, como se chama? Cando ganamos a Europa. Luis Aragonés. Luis Aragonés, ahora é que vanse os nombres. Teño tantos, barallo tantos nombres ahora para fichajes do Celta que vai se me haga. Ten iso ordenador que ten aí na cabeza, iso ordenador a veces, non sei que lle pasa aí... A ver, Mira, os espectadores, chicos. queren che dir algo os espectadores, Pancho, mira. que no, os espectadores, digo que cando foi de Luis Aragonés, oye, Está a prensa, está chupando así co dedo, Luis Está chupando Aragonés, así co dedo. a prensa como puxo a Luis Aragonés, porque non levaba a Raúl, A Raúl. al gran Pero capitán. o Luis Pero Aragonés despois foi xa- del Madrid. Gracias a Luis Aragonés somos campeóns de Europa e campeóns Bueno, do mundo. pero Sin duda. Cuidado. eu estou falando que diste que a prensa que tal. A ver, Luis Enrique ten unha forma de ser. Que non lle Pero gusta estás algunha dando xente. razón, Roberto. Que, A Luis non Aragonés tal. non o poderon Pero votar el vai morrer porque con esa ganou tal. unha Copa de Europa Pero de pero Nacións, mira, pero o Luis Enrique non ganou nada. E ten outra cousa, mira, o Luis Enrique. Bueno, ganou o trofeo este novo. Nos clasificó para la final, No final. que pero la dirigió De La Fuente. No, No, en la final la dirigió el De La Fuente. Por non me recordo. Pero perderon unha final o Luis Enrique tamén. que De la se- Eurocopa. Contra Francia, me parece. Ah, sí, contra Francia. Bueno, pero penalti está tamén, a ver, creo. pero está de un No, churrasco. qué famoso gol medio en fuera de juego, sí, ¿os acordáis? con Eric García, creo. Pero, Sí. a ver, ao final, que estamos discutindo? Si Luis Enrique é un No sé, bon yo entrenador... me perdí hace media ¿Por hora. qué? Porque falamos da selección, Falamos da trayectoria, da selección, falamos da trayectoria de Luis Enrique. De Ah, Luis pues, Enrique, estamos falando da trayectoria de Luis Hombre, pues Enrique. eu creo que que estuvo, fixo moi boas temporadas no Celta cando estuvo, que recolleu o traballo de Eusebio, sí. Despois xa estuvo na Roma, creo que foi, aí ni fu ni fa. Despois xa dei veu cando, bueno, empezou no Barcelona Atlético. No fue del Roma al Celta. Bueno, non sei, agora non me recordo. Despois xa veu cando veu para Barcelona, no Barcelona tamén tuvo un éxito. Ganou 3 títulos nunha tempada. No, ganó todo. Ganou todo, e despois xa foi á selección, na selección para min é cabezonería dir. Yo porque creo que Luis en el Enrique, Mundial fracasó Luis Enrique. sí, bueno, No por quedar eliminado, sino porque aquel día España jugó francamente mal. sí, bueno, pero despois xa que El xugara día mal. de Marruecos, España no jugó bien. Y non luego- supo ler o partido. É dicir, tú non podes, polo medio era imposible entrar. Terías que xogar un pouco máis Bueno, fútbol se directo. caleu o partido, pero pero bueno, se caleu a ver, incidiron as cousas, desde tamén aquí é leu. fácil, pero esas persoas estudian moito rivales, estudian entón, Pero se non cambiou o tema, o sistema de xogo, pues entendería que non. Oye, por pero- cierto, qué bueno es Vitinha, ¿eh? Bueno, o Vitinha vai descubrir a Vitinha, no? O Paris Saint-Germain ten... Sin hacer un gran partido, lo poquito que Pero hizo- agora como vamos meter outro tema, que os do Madrid non Pero están solo aquí. para acabar algo co tema de... A ver, dale, acaba rápido. No, solo rápido, pues. Vos vistes a Luis Enrique como tiña esa agrupación cos futbolistas. Sí, eso ese que iba a sacar agarimo, agora. ese cariño que lle tiñan os futbolistas de tal. Eso é porque tamén se falou na primeira parte de que hai que mandar, hai que saber mandar e hai Roberto, que... cuando se gana, todo es bonito. Bueno, pero, No, oye, Luis Enrique arriesgou pero- moito. Non é que arriesgara. Luis Enrique chegou a Paris Saint-Germain e estuvo un ano con Mbappé. Estuvo o primeiro ano con Mbappé, ganou a Liga, pero en Europa ni fu ni fa. Aquele discurso que lle dio a Mbappé, que tiña que ser o que primeiro que tiña que E sentou presionar. no banquillo sentou algunha no vez. banquillo. Desfixos, e agora,
a verdad, o Paris Saint-Germain ten un equipazo. Non vamos a decir que non son 14 botas. Bueno, pero a Liga Francesa tamén... non ten esas estrellas mundiales como tiña cando eran Neymar, Messi, A ver, Mbappé... no fútbol tes que ter suerte, neste caso, aparte de ter boa plantilla, de ter un sistema de xogo, pois están tendo de cara á suerte, é dicir, a suerte é Un terreno de penaltis ganados, cuidado. Exactamente, Sí, bueno, entonces pero- teñen un pouco de suerte. luego- Pero Entón, vamos a Tiene un comparar a Dembélé, Liga Francesa Dembélé es buen con jugador. la española Claro, es o que con es un la Premier. jugador. Que espero Quero dicir que sí, que son. España, Eles entrenan na España Liga ganou Francesa, o Mundial ganando casi todos os partidos 1-0. Perdeu primeiro con Suiza, cando ganou o Mundial. Tuvo a suerte de Con como Paraguay. era o holandés Robben que botou o pé ali o Casillas. E con Normalmente ese Paraguay- balón e entra. con Paraguay É dicir, tamén, e con Paraguay, que quero que- chegar, claro. que cando estás nese élite tens que ter un pouquiño de suerte. Se tens suerte, A suerte do campeón. pues Sí, é que hai. bueno. Creo que vamos a dar paso, que xa está acabando o programa, vamos a dar paso aos nosos compañeros que están aí mirándonos, non sei que tal fixemos, Chema, por favor, Caíña, Lorena, pasar para aquí, que vamos a despedir o programa, que tanto Iago como Erika, perdón, tiveron que ir, Mario non pudo estar. Gracias a todos por acompañarme nesta aventura así que saliu esta tempada con 25 programas que levamos aquí. Pa temporada creo que contarei con vosco, intentaremos facer o programa. A ver, A ver, hai que mirar os contratos, esas historias. Habrá que Eu negociar. a título personal paso moi ben aquí, Pásalo, no, pero bueno, contigo temos que falar unha cláusula, dime. Hai xente que se está Roberto non ven. Non ven. Se está Roberto non ven. Bueno, oye, podemos facer un programa solo que... No, a que Roberto, fale si damos un programa solo, faino solo, do fútbol galego, Bueno, non sei, de darvos todo. as gracias a todos, Roberto, Leo, Lorena, antes olvidouseme, perdón, que teño, Laura, que se me olvidou de nombrar a Laura, que depois xa sí que me botaba bronca. Caíña, Chema, Guerra, Mario, Miguel, Mario tamén xa A o nombrei Revi antes. tamén. A Revi xa o nombrei antes. Robertico tamén. Robertico do Vaivén tamén. Robertico, fixemos No, no. propagando sin querer. Gustouche a experiencia, Miguel? Sí, moi ben, moi agradable. Bueno, miras, para a próxima tempada. Se me invitas. Bueno, non creo que non haga problema. Bueno, moitas gracias a Televisión do Carballiño. Esperemos facer algo, imos intentar facer algo sobre o Mundial, a ver se damos arranxado algo por aí. Sobre todo, Moitas gracias a la audiencia por estar aí. Sí, tamén, xo di. Moitas gracias, voltaremos. Feliz verano. Hasta luego.